Corona virus bemar no mesena bagai kami amsayo hapangni saklajak raja tui tongoi sakte kami amsani lukurok nobo bemar ni katui tongnani chatuklai tongmani mangfili nukjaka Ganganagar block amsayo khobja Purnojoy SP rungnogobo salkebeng ya corona virus bai choporobjakai tongma bai jotono kirima sajak te o bemar bai sak katiui tongnani hojake tongoi sak chalui tongnani bisingti se katui tongoi manai aboni bagai thai thayo quarantine sunamoi lukurok no tonjago abo hano Ganganagar block amsayo khobjak rungnogobo phatani phane quarantine tonijak rokno thangai naye borokni bialni kokte bemar bai katui tongnani luko bai chalui tongnani nangkukmani raja rokno tui quarantine tongnai rokno saka amsani video Rajiv Deborma te Dr. Subroto Deborma village level quarantine center जों खैबानि गंगानगराव ओंगे 7टा पन्चायतआव 7टा village आव 7टा quarantine center खायजाक যদি फातानि बरक गोबां फायगे हंगे पारा हाबका हंगे पारानि अकरा साकरा रक किरिजागो पारानि जरा सोसाइटी दंनाय रक बरक किरिजागो बरक बंगंगाय बरना आलादा खेतनि हंगे सेफ साइड ते दङ बरना आइडेन्टिफाइ खायबानो मेडिकल चेकआप सुबिदा जों मरेल सापर्ट जता र आसे कुनु आगि तिमी बरक करे कारक दिनि का गाय तबक सुनि को बुतार गरि खबक न ना एक्चुअली बरक की मींस पॉजिटिव मनजक ना प्रिकॉशन बरक जस्ट फातानि फायगा अच्छा बरक मा क्वारंटाइन दिन बगे इंडस्ट्रियल गाइडलाइन त भन्दा गाइडलाइन मुताबिक बरक त आसे किछु या मो एमने बो ब्लॉक ने अंडर क्ले म गंगानगर दि ब्लॉक ए गंगानगर गाय तबक बरक आपातत तंनाय जे फातानि फायजा रक जों जत पंचायतन खलक जाक आरो जों तंनाय